Let's start with Genesis chapter 2 verse number 18. Genesis chapter 2 verse number 18 is in Genesis. It's weird. Genesis chapter 2 verse number 18. Yeah. So for the life of verse 18, that you went from that. Okay, tell me when 1 Corinthians chapter 7 verse number 1. Verse number 18. uJehova uNkulunkulu wathi akukuhle ukuba umuntu ahlale yedwa ngizamenzela umsizi onjengaye. Siyabonga incwadi yaseKorinte kuqala isahluko 7 verse number 1. Verse number 1. Maqondana nalokho enalo bangakho kuhle kumuntu kuba angamthinti owesifazane. Ayibonge Nkosi. Ngizawukhuluma ngemystery labazalwane. Uma kungenzeka nje abafuthi lapha bakushayele kancane engajahi ngoba nami ngijahile. Amen. Ngizokhuluma ngemystery labazalwane. Ngicela ukuthi ibazalwane ningilalele kahle. Qala nje kwami ukukhuluma ukuthi babili abantu bangabazalwane bayekela abesithathu laba abatrendayo kulezi insuku. Babili abantu bayekela abatrendayo asikho isikhathini sabo ukuba bathinta nombombo lapha. Babili abantu emhlabeni, khona umuntu wesilisa nowesifazane. Uma esemncane owesilisa umfana, uma esemncane owesifazane intombazane, uma esemdala owesilisa ubaba, uma esemdala owesifazane umama, uma esekhula owesilisa umkhulu, uma esemdala owesimame naye esekhulu owesimame ugogo. Mase kukhona isizulwane esemdala owesilisa ukhokho, uma esemdala owesifazane ukhokho naye ukhokholozi. Yes, ngiyabonga dadewethu ukhokholozi mayesemdala. Ngenzela ukuthi sithi sikhuluma ngalento ngikhulume ngento eniqondayo. Bangaka abantu bazalwane? Ingixolele bazalwane, ngizizwe ukukhuluma ngoJesu namhlanje. Ngifuna nje ukuzona siphune impandeni zenu. uNkulunkulu uthe angisho njalo. Siyabonga ukuthi niyakholwa, siyabonga ukuthi niyamthanda uJesu. Kodwa khona izinto ezingakhulunywa okufanele sikhulume ngazo. Siyabonga futhi ukuthi sithole lezi inkonzo ezifana nalezi ximba mfowethu. Ngoba sithole iplatform yokukhuluma kahle singabanjwe imithetho wesonto. Kodwa ke angimajahi lapho ngoba vele ngisekhona. So now uma ke bebabili abantu umulalela amavesi la uthi uGenesis ngalya kusadalwa laba abantu ababili besenziwani bazalwane besadalwa. Uthi uGenesis wathi uNkulunkulu akukuhle ukuthi umuntu, kodwa ke mawubulalele mawubukele isingisi lithi akukuhle ukuthi indoda ihlale yodwa hayi umuntu. Leli lesizulu lithi umuntu kufihlwe leli yagama lendoda kwathiwa umuntu ngoba uNkulunkulu wathi asenze umuntu akasho ukuthi asenze indoda. So ke bayayifihla lento yendoda bese bethi umuntu kodwa indoda leya. Angithi niyazwa bazalwane. Ulithi ke iBhayibheli lapha kuGenesis akukuhle ukuthi indoda ihlale yodwa. Angithi niyazwa bazalwane. Ebese liqedwe kusho lapho lithi ngizawumenzela ini bazalwane umsizi. Number 1 yona esikhuluma ngayo leyo. Number 2 onjani bazalwane onjengaye. 2 sokhuluma ngalama verse ngalapha ngalezi inhlamvu nje so2 umsizi onjengaye. Ngiyangizwa bazalwane. Sokhuluma ngale 2 bese sihlala phansi. Yini edala ukuthi ngikhulume ngalama verse before ngiqhubekele phambili? Mawulalela la eTestamenteni elisha lathi nesikhona khona. Kuzwakala umpostoli uPaul mayeselapha ebandleni laseKorinte uNkulunkulu esesho yena siqu sakhe edala. Wathi akukho kuhle ukuthi indoda ihlale yodwa. Kodwa umpostoli uPaul simuzwa
esehambe ikhathi eshumayela efunda amadoda abizwe uNkulunkulu afunda amadoda abekwe uNkulunkulu abeke kuwo umthetho wakhe efunda amadoda anolubizo kaNkulunkulu ehamba nawo amazwe ngamazwe waze wabona umpostoli uPaul ngoba vele masikhuluma ngalezi zinto abanye baze bethi babefuna ukwenza into zabo bethi kwakuwumbono wakhe umpostoli Paul asisho njalo ke waze wabona ke mboma umpostoli Paul ukuthi lento eyashiwo uNkulunkulu lapha yawathi akukuhle ukuthi indoda ihlale yodwa engathi kukhona into engalungisekanga kahle mina njengompostoli Paul mina kube kuya ngami nje ngabe indoda nje ayimthinti nje owesifazane athi ngiphinde kusibili uthi maqondana nalokho enalotshelwa khona kodwa mina ngesingami kube kuya ngami indoda nje ngaba yimthinto wesifazane sekukhona into okumele sibheke phakathi kweqiniso kaNkulunkulu edala ebese sibheka lapho hambweni lompostoli sekudaliwe ukuthi izinto zonakalaphi akakwazi uNkulunkulu ukuthi akufanele indoda ihlale yodwa uzoyenzela umsizi ebese uNkulunkulu esekushile konke lokho mase sihamba ngokusho kaNkulunkulu edala engazali ngoba siseze kutheni laba yababedalwa thina sizelwa sidaliwe into esisazoyisho yiyo leyo so ke bazalwane bakwakusadalwa lapha amandla kaNkulunkulu ayesaphelele uNkulunkulu wayesaguqodake elubumbe alushape lube namehlo angaboni alubumbe alushape lube nezindlebe ezingezwa alubumbe alushape lube nomlomo ongakhulumi alubumbe alushape lulale lunganyakazi until aphefumulela uNkulunkulu bakhe lento yazalwa yangaba ingane lento yazalwa yangakhula yangakhulelwa kwavele wathi kusuka nje kwayindoda ngifuna uzolahla amandla nje ndoda ukuthi aye njani lapha ya lapha endalweni kaNkulunkulu kwi-original form yakhona kwi-original form indoda kwakungafanele ikhulelwe indoda kwakufanele ivele ngithi ivela nje ibisiyindoda ngoba indlela eyeza ngayo ahlanganiswanga lutho nolokuthile kwavele nje kwathathwa imvelo phansi yahlanganiswa nomoya kaNkulunkulu kwase kuvela indoda odakeni obelinganyakazi wathi bakuphefumulela umoya kaNkulunkulu onamandla wakhuma umkantsha wakhuma amathambo kwagijima igazi indlebe yezwa umlomo wahlafuna yonke into yenzeka kwamilinwe odakeni indoda kwakuyinto enkulu kabi indoda hayi ngoba amadoda nje manje hayi ngiyasangempela hayi ngoba amadoda nje manje ulahlekelwa i-direction enkulu kangaka manini bafowethu manini baba ulahlekelwa i-direction enkulu kangaka ukuthi mhlaba uqala ukwakhiwa isithombe sakho njengendoda wasuselwe entene engekho waze wakhona awufani nalento yethu yokuzalwa leyo yokuzalwa yenziwe ngoba sekulungiswa leliyaphutha and enye into esingayihloli thina njengamadoda akholwayo ukuthi size sizalwe nje kwenzakalani yingoba lento yenzeka emva kwesiqalekiso ngamazwi aphelele sizalwa nje sesiyisiqalekiso thina amen ngicela uhlehla kanjena ke bazalwane uyabona kune mystery ela ethi kule verse ethi ukube kuya ngami noma maqondana nalokho enalotshelwa khona mina ukube kuya ngami nje ngabe indoda ayimthinti owesimame uma ufunde emavesini angezansi amavesi angezansi athi ngenxa kodwa yaleli yagama dulisho ke mbomo uthi abalithandi kahle abazalwane kodwa ke ngoba shuwe madodeni angilisho amadoda ngeke athumukane thuba ke kodwa ngenxa yobufebe yilowo nalowo akayithathele owakhe ini umfazi
Ngamazwi apheleleke madoda lethi sisitshela ukuthi kunonkosikazi noma kunomfazi wendalo kaNkuluNkulu othi uNkulunkulu akuhle indoda mayihlala yodwa unkosikazi wokuqala loyo bese kuba khona unkosikazi wesibili olethwe ngenxa yokugwema ubufebe bendoda. Ngicela ukuphinda bazalwane kunonkosikazi olethwe ngoba olethelwe for a certain purpose yenyama yendoda not ikomoya lendoda olethelwe inyama endodeni ukuba indoda ibikwazi ukulawula inyama kusho ukuthi ibingahamba nje ingenaye lo kodwa ngenxa yokuthi izohluleka ke ayibe naye unkosikazi wenyama hayi kamoya. Ngiyazwa abafundisi bayisho bathi ijule kakhulu ijule ngempela futhi ijule ngempela bazalwane ngifuna ukuthi ngithi ngifika kuyo ngibe sengiyikane kahle bazalwane. So sengiyichazile ke manje ukuthi kunonkosikazi lapha owenzelwe indoda enyameni ukuthi ngoba lize lithi iBhayibheli uma izwi ukuthi iyashiselwa ishiswa inkanuko okungona ayibe nayo unkosikazi wenyama hayi kamoya. Lo qala kwangasiyo wenyama. Ake simbeke kanje. Ngithe sokhuluma ngamagama amabili. Into engikhulumisa kanje bazalwane yile before ngiqhubekele phambili. Yabona nje ngoba nilana ke bazalwane. Niyibandla likabani likaKristu. And niyibandla likaKristu uKristu bekabelusi emabandleni elikhonza kuwo. And abelusi ababekiwe kubekwe abantu ababili kubekwe indoda nomsizi wayo. Ngicela ukuphinda bazalwane njengoba nila nonke emabandleni esikhonza kuwo kubekwe indoda nomsizi wayo. Into eyonakala lapha ya into yokuqala uyabona uNkulunkulu mayethi akukuhle ukuthi indoda ihlale yodwa ilungile leyo ayinankingi inatural ebese ethi ngizoyenzela umsizi nakho ke la izinto eziqala khona ukubonakala kodwa ke ngijabule ngizobuya ngayo ngiqale emadodeni ukuthi ngizoyenzela umsizi onje ngaye onje bazalwane madoda ake ngiqale ngathi madoda lento isitshela ukuthi ngokohlelo likaNkulunkulu indoda ephethe imiso kaNkulunkulu wakungamele iganwe noma yimuphi umuntu wesifazane. Athi ngiphinde kokugcina lento ethi onje ngaye isho ukuthi indlela azovela ngayo uyithatha kuwe. Athi ngiphinde kokugcina ngizomenzela umsizi onje ngaye ngamazwi aphelele indlela aaphiera ngayo uyithatha kuwe ngamazwi aphelele wena you lead by example into ofuna abe yona yena ukala ube yona wena izinto eziqale lapho ukubonakala emadodeni ukuthi indoda ifune noma yiluphi uhlobo lonkosikazi ngoba vele nayo inoma yiluphi uhlobo lwendoda. Ake ngiphinde ngicindezelele ngiye ngakhona emadodeni ukuthi vele mawuyindoda noma yiluphi uhlobo lwendoda uzofuna noma yiluphi uhlobo likankosikazi kodwa masibuyela kuNkulunkulu uthi indoda izozazi yona qala ukuthi injani ukuze izokwazi ukuthi emfunayo unjani. Awukwazi ukufuna umuntu ongafani nawe awukwazi umazi umuntu omfunayo ungazazi wena uzufuna unkosikazi nje unjani wena. Sengisho wena ke ndoda wena ufuna unkosikazi wena unjani wena usahlulwa amabhiya nje kodwa ufuna unkosikazi. Ufuna unkosikazi mayisephuza lonkosikazi masesiqhamuka namavesi nje athi vele uzoba nje ngawe ngoba wayethe uNkulunkulu vele umsizi wakho kufanele ebe njani ebe nje ngawe usahlulwa amabhiya vele lonkosikazi uzogcina phuza. Ngivinde ukugcina bazalwane mhlawumbe kwababa ngizwe lisikabheki kakhulu phansi kobaba
singabheki phansi kakhulu ngoba ake ngikhuluma iqonde lento. uNkulunkulu uthemba amadoda wekho yabona mawubona lawa amabili owabonayo amathathu owabonayo sekuyiwona amadoda ke awekho amadoda wekho mboma ephethe amabandla awekho ayikho indoda iphethe ibandla indoda ayikho ayina direction nanayahlala khona yahlala nje ayina direction indoda khuluma ngendoda ebe nentshebe ebe nokhololo ebe neposition abe nothayi abe nesonto abe nayo yonke into kodwa shode ngoba indoda engabi yona indoda umbone ngisho sethi uyashada vele thatha umuntu wrong ethi uyashada athatha umuntu wrong lithi iBhayibheli ngiyomenzela umsizi onjani bazalwane onjengaye unjani wena usunjani umsizi unjani wena usahlulwe ifoni yakho ufuna umsizi onjani onjengawe usashaya ama-password owashayela ephaketheni ngoba desho umboma ufuna umsizi ozoshayela ama-password ephaketheni ufuna ukwenze njani obuza thina-ke thina sike sahamba emhlabeni sabona iy'ntombi ebey'kade y'thanda abafana ekade y'thanda abantu besilisa abafihla amafoni okungathintelwana amafoni iqale kuwukuthi hayibo khona umuntu othi ifoni mina yami ifoni ungayithinta ayinankinga yini indaba lo muntu wesilisa wayekade isigebengu vele kwayena ngamazwi aphelele ubugebengu bakhe uzozana ubugebengu nakulo muntu athi wakha naye ngoba akakwazi ukungamnikeza ifoni ebese yena eyobuke yakhe maye ngayibuke yakho naye angayibuke yakhe therefore ikhaya lamajolana leli usubhoma ngebhesi la uthi phela mina ngindoda la ekhaya ngizoyibuka ifoni ufana nawe uyena onjengawe loyo kanti wena unjani angithi wena ofundisela kufuneka umsizi onjani uzonikeza umsizi onjani onjengawe unjani indoda enjani uyindoda enjani anima yekani uJesu yekeni unjani wena unjani uyindoda enjani ngifuna lokho uyindoda enjani masimaletha umama wakho la ezoma la sithi akafakazi uzothi ubani uyindoda enjani what kind of a man are you uyindoda enjani ake simiyeke uJesu siduma kakhulu ngoJesu size sizwe malungeni lento kanti asinazi impande awekho amadoda ibandla kaNkulunkulu liyancinzeka liyahlakazeka nami ngangikhonza kwamanye amabandla njengoba ungibona sengilana nje akusibo abantu abahlakaza into eyahlakaza lawo mabandla ahlakazwa amadoda ayengenabo ubudoda enough uhola ibandla indoda engekho enough ukuhola ibandla unaso impela isikhundla kodwa kumhlula naso unayo imali unamagunya kodwa kumhlula nakho manje bafowethu ngifuna isimi lapha and number 2 lapha engeqe khona kuthiwa nizokwenzela umsizi uma sikhuluma ngomsizi bomama asikhulumi ngeleader umsizi sikhuluma ngomuntu ofika kwenziwa ebesenza njengoba kwenziwa sikhuluma ngomuntu othola ophambili enza ebese yena landela inyathelweni zakhe asikhulumi ngomama othatha inqumo esothweni ufundiseka kasho ukuthi lalela bomama into ethofa amabandla ukuthi naga namadoda angazazi ukuthi angamadoda aphambanisa izinto njengoba kwenzeka ensimini yase-Edeni phela ensimini yase-Edeni lapha yaku-Adam beno-Eva kwenzeka kanje babusikhakhani into eyenzeka kwalahleka ama-position kubo bobabili laba bantu owesifazane kwakumele ebe njengomsizi noma qhamuka inyoka kodwa uAdam wangama njengeleader uqhamuka inyoka owesifazane waphenduka wangena endaweni kaAdam ekhona waphendula izinto ongafanele abe phendulwa
kwawuye uAdam wathula wathoba ekhona kwawuyena osiza umfazi wamela indoda zaphambana izinto indoda yama kwiposition yowesifazane owesifazane wama kwiposition yendoda laxovana icebo likaNkulunkulu ucabanga ukuthi isonto lakho xovwa yini ngoba isonto lakho selaholo uma umfundisi ekhona. Cha ngiyabuza ucabanga ukuthi isonto lakho xovwa yini ngoba lixovwa ukuthi isonto lakho selixovwa ukuthi noma umfundisi ekhona useyisithixo uzwa ngisho imithetho ayishayayo uzwa ngisho imihlangano ayibizayo ukuthi lo akusiwo wakho wasekamereni lo akuwona wakhe lo myalo lo owasekamereni ibandla uNkulunkulu alidirecte indoda umyalo unika undoda umyalo uNkulunkulu unike umfundisi webandla mina mthembu uNkulunkulu anikeze mina ngiqede lapho mina ngiye noma kancindiso ezongitshela ukuthi kodwa mawenza ukuthi uyazi wrong mawenza ukuthi wrong obani kungani benza ukuthi obani kungani benza ukuthi ngibuye ngizokhuluma umyalo kaEva ngoAdam into denjani izinto iphambene. Ngiyabongela lakhe ibandla mayingakaphambani thina sike sabona ngempela ubona ukuthi lesonto lela saholwa lo mfundisi seholwa lo mama ake ngimuyisele kwiposition lebazalwane umama ogane umgcotshwa sengihlezi ke manje kwiposition yami sengizokhuluma manje umama ogana umgcotshwa you are there as a helper you are not a leader awunawo ama-qualifications of leader noma ngabe uyalead emsebenzini wakho you can't lead the church noma ngabe uneziqu uhlabelela kwakho kahle siswami akusho ukuthi you are able to lead and isikhathi esiphila kuso bazalwane siyavuma ukuthi kukhona abafundisi besimame but abafundisi besimame basenkingeni babonile bakhona la ngicela nje futhi uNkulunkulu angiphe isibindi ngikwazi ukukhuluma ngoba ngishilo ngathi ngiphethe umshayelo omkhulu bazalwane abafundisi besimame kusithatha isikhathi thina madoda ukubamukela ukuthi ngempela khulume nje nangami ngokugcono abanye ngibayeke ngoba ngiyazi vele amanye amadoda ayasaba ukukhuluma ngiyikhulumele nje mina nje kungithatha isikhathi ukwamukela ngempela ukuthi ngempela ukhona umfundisi ongaba umama ngoba mina ngazi ukuthi inhloko yindoda angithi ngiyangizwa bazalwane mina ngazi ukuthi inhloko yindoda uyabona ke uma umama sekumele abe umphathi webandla aningizwe bazalwane ngicrasha ngisho ukuthi kurong ngithi kodwa une responsibility eningi umama uma ezoba inhloko esontweni kodwa ekhaya ayoba ihelper listen to me bazalwane ngithi mina akusiyinkinga leyo kodwa umama la ongumfundisi umama la ongumholi oyilida yebandla kufanele azi ukuthi uneyigodi ezimbili okumele enze sure ukuthi uyayigcwalisa zombili engagalakadeli kwesodwa uma esesontweni ewuleader eyilida enkonzweni ngenzeke ekhaya khohlwe aphinde abe uleader endodeni ngoba mayeke wenze njalo ephambene izinto wabona lo leader basesontweni abusamukelekile angeke phela siseshintshe ukuthi wena unkosikazi wendoda ngoba nakho kumala epulpit ngeke sishintshe lokho asiphiki ukuthi uNkulunkulu uyakusebenzisa kodwa wena uneyindawo ezimbili kufanele uphakame uphinde wehle wena wedwa isebenze lento yokuthi ekhaya uyehla esontweni uyaphakama ekhaya uyehla esontweni uyaphakama umi kwehlula leyo nto leyo unendawo wena kumele uyisebenzise ngempela ngoba kunento engeke icace noma unkosikazi noma umfundisi cha ngiyakhuluma ngempela bazalwane
angangibikeli muntu ngikhuluma nje iqiniso ukuthi bazalwane uma nje umama ibuke kahle lento ukuthi kushe ngempela ngimephi la ngime kahle mase ngibaba ukuthi ngempela ngiyomsisi wakhe ngime kahle mase ngisesontweni ukuthi ngiyilida noma kukhona ke esontweni ngime kahle ngiyakhumbula yini ukuthi noma ngigcotshiwe kodwa ngowesifazane phela kwamadoda cha phela fanele sikhulume lezo zinto bazalwane ukuthi ugcobo alikususe endaweni yakho noma ngingagcotshwa kanje ngoba nithule ningilalele la kunabantu abadala la kunami ngiyawubaba lapha emva kwenu umphathi emva kwenu Mbobo ukuthi ngikhuluma kanje akungenzi ngicabanga ukuthi sengimdala kunaye ngeke kodwa ke uma ugcotshiwe kunezinto okumele uhlale uzugcotshiwe kunezinto okumele ugcwale kuzo ugcotshiwe uma zikwehlisa yehla ugcotshiwe uma zithi thula ugcotshiwe mazithi hlonipha ugcotshiwe ungasuki nogcobo lasesontweni uyobhozomela indoda ungasuki nogcobo lasesontweni uyobhozomela uyihlo nonyoko ungasuki nogcobo lasesontweni uyobhozomela umphakathi wakho owawukhula nawo uyodelela abantu abadala kunawe ngoba nakho luguqelo abantu esontweni bayakunikelela bayakuthanda bayakuphakamisa usukunyiswe ngeculo khona izinto kumele wehle nogcobo mawusukuzo yabona ngiyakhuluma impela futhi ngiyazizwa ngiyakhuluma impela yana lento yenza ukuthi ukukholwa kwethu bazalwane noma sivutha kodwa sivutha umlilo wethishu ovutha 6 to 6 kusasa mawuphuma nje la uphuma nje la ngoba kukhiza nje lo mlilo ucishile ngoba umlilo wangaleso sikhathi mawuphuma phandle yoba yilento vele oyiyo kanti uvutha kanje kanti uvutha kanje kodwa ekhaya uma wakho uyoma mhloniphi uvutha kanje uyoma mhloniphi baba wakho uvutha kanje what kind of yokuvutha oyivuthayo uma ukuthi awuwazi ukuvutha ekhaya shobone ukuvutha ake ngisize lena bazalwane ngizohlala phansi qondane nabafundisi bafundisi bami uNkulunkulu uthembeni nabafowethu nobhuti abangakashadi bamshada umuntu ongafani nawe ngoba uyoshada nerobot sekhona amakhosikazi amarobot manje uyoshada nerobot unkosikazi ohlala ekhaya alinde wena ukuthi ubuye ekusevise ngezinto zenyama kanti wena umuntu wamoya athi kuphinde kwesibili ngithi mina ungamshada umuntu ongafani nawe ngoba uyoshada nerobot irobot ehlala ekhaya icabanga ukuthi kufanele udle kanti wena ukudla kwakho sekuyizwi licabanga ukuthi kufanele lilungisele umbhede kanti wena unandaba nokuthi ulalaphi noma ungalala etendeni esinoma ezwenza intando lakathi shoba usikakhana uyoshada nomuntu ohlukene naye ube wokunye yena abe wokunye bheka umuntu ofuna ukushada naye ukuthi ngempela lo muntu uyilento engiyiyo yini ngoba uyophuca izinto uNkulunkulu esekunikile wayibamba ngezandla akuphuca ungaphucwa izitha ungaphucwa uNkulunkulu ungaphucwa uSathane uphucwa umuntu owayekhethela yena wakhetha ukuzombatha naye kanti uvutha ngathi ukhulume ngami kade ngivutha kangaka ningibone nje in 5 years sengipholile yini
elipholisayo walanda isipoki ngaphandle wazolala naso la wazoshada naso sazala ingane manje akasakwazi manje ukunyakaza uthi uyanyakaza sithi wangibambelani uthi uyanyakaza wawungisaphi uthi uyanyakaza walanda umuntu le kuma altar obumnyama wamletha la ekhanyeni umlanda nje untekenteke unjalo nje awukwazi nokuma uthi ngithi mina kwenzeka ukuthi la ngoba ngwazi mina lamadoda abuthaka kangaka ayiqhamuka manini bo baba ashonapha amadoda understandayo amadoda anamamenazi amadoda understandayo afundile anamamenazi amadoda yabona zintathu izinto kumele uyibheke njengendoda uyiqaphele eziyokuphuka ubudoda phela ukuthi nya akhuluma ngokukhola khuluma ngobudoda madoda khuluma ngobudoda bafowethu khuluma ngobudoda boba kunezinto ezintathu eziyokuphuka ukuba indoda kuphele ngempela lezi zinto zikudla kancane njengesifo. Number 1 imfundo. Yabona mawufunde kakhulu umuntu wesilisa kukhona izinto okumele uyi-understand nge-language yemfundo kanti ngesikhathi uyi-understand nge-language yemfundo ubudoda bakho buyahleka bushona phansi. Ungafundi kakhulu uzulahla ubudoda bakho. Number 2 inkolo. Ungakholwa kuze kuphela uba indoda. Indoda iyathetha, indoda iyalwa, iyasho ukuthi la kwenzeki, kuvula amavesi wavale, uthi angikhulumi njengomfundisi, ngikhuluma njengobaba la ekhaya. Ngitho ukuthi la ekhaya kwenzeki. Ubudoda ubukhona kuyaqeda ubudoda ngoba labo mama laba eligalwe yibo nelizoganwa yibo bayanazi ukuthi uma seqala ndloba ngolaka bazovula amavesi elihlale ngishumayela ngawo ebese ethi hayi phela wena washumayela wathi ivali ivesi la ngiyindoda ngene umfundisi. Manje ngevesi makuthi kujiwa makuthi khona izinto ekumele zingenziwa ekumele zonke izinto kumele zenziwe ngevesi la asivuli ivesi ingene igrosa la ekhaya makuthi zonke izinto zenziwa ngevesi akufuni ivesi kungene igrosa akufuni ivesi lithengele ingane impahla akufuni ivesi lithengele impahla uma ukuthi khona izinto ezenziwa yimi ngingalivulanga ivesi ngizenze ngamandla ami ngizenze ngobudoda bami ulalele ubudoda bami noma sengulawula ukuthi ngeke ukwenze la ekhaya amadoda ateketeke lokho nje ngiyakholwa mina ngiyakholwa nje ngiyazazi futhi nginenhliziyo enhle kabi kodwa into engayifuna ngifuna angifuni nje futhi mangayifuni namhlanje hayi ukuthi uzoyifuna kusasa angifuni nje sidalo futhi ayikho into ongancenga ngayo ukuze ngifuni angincengeki ngoba konke inzuzo ingashaya indiva ngenxa yokukhuluma kumazo Kristu mhlawumbe into ongancenga ngayo ungancenga ngokuthi Nkosi yami ngizosupport umsebenzi wakho kaNkulunkulu mhlawumbe ngingacishe ngikuzwe ke lapho kodwa konke lokho kwamaqhinga nje okwenziwayo khohlwa. Number 3 civilization. Mpucuzeko iyoqeda ubudoda iqede nya ngoba ingane zakho nomkakho bayothatha izinto ngaphandle idayela ngaphandle bayibuye bayilethela kuwe nawe uvuma yonke into hayi kulungile namuzozaba ngiyozensale namulungile uzama ukuphucuzekana indoda ukuphucuzekana ngoba wena yabona nje indoda nendoda nje inendlela yayo engqumelayo ukuthi mina ngiphila kanje mina ngilokho ngisho nje ngesingaba kuyindoda nendoda inendlela yayo ethi ngiphila kanje mina ubudoda lobo bazalwane eluhlala kanemo mama bakhona omama mfundisi la abagana abafundisi uhlala ngayo le sengixolele ngoba ngiyaxolisa bakhona omama mfundisi la ningabe sayiphakamisa izandla sengizosabela ake ngintshele lokhu bomama ukuba umsizi qala mawumsizi ubuka umyeni wakho into ayithandayo
kuba umsizi. Ukuba umsizi uvala every opportunity. Uvala zonke ikhala ezingahle zivele kumuntu ongaganile umyeni wakho, avale ikhala zakho wena ukhona ungethi lutho. Ngiyazi ngisazogana abafundisi abanye benu. Ithi mina Thethe, ithi mina Macini nonke bosisi nonke. Ithi mina mawuke wagana indoda ebiziwe. Indoda ebiziwe inandaba nepapa lakho. Lento oyizwa kuthiwa indlela enhlizweni yendoda idlula eplatini. Akho ndlela edlula eplatini indoda ebiziwe. Noma ungamphakela uyazi nje uma ngatsindisa ukuthi mina ukahlela ukudla ethi uyaphaka uthotha nganasikhathi sakudla kwaseso sikhathi mina akudleki kwakuhleka azaphatheke kabi ngoba vele mina yami indlela idluli kulezi zinto onke amadoda adlula kuzo eyami indlela mina ngumuntu kamoya ngiyena umuntu wenyama yabona mawugane indoda kamoya wonakekela izidingo zayo sikamoya ngoba uma ungayinakekela izidingo zayo kamoya bakhona ba-take over. Athi ngisondele ngakini. Bakhona. Umkhonyana wakho uphathelwa kusha amaBhayibheli ukhona. Ehambe ayinelwa, engazi ayinelwa obani ukulele. Lele. Asikiyeke mhlambe unengane encane ke kulungile siyavuma ke mhlambe khona leso sizathu uyagula kodwa ke ulele ngempela nje ulele nje awunandaba nokuthi umyeni wakho uyephi wenzani lalela ngikutshe iBhayibheli uyabona ninabomama mfundisi yinina ninijolisa abafundisi unkosikazi ogana inceku, unkosikazi ogana umuntu obiziwe, unkosikazi ogane indoda, man of God, malazi ukuthi umevula amathuba kumoya. Niyangizwa bomama ngiyazi. Uma uvula amathuba kumoya, indoda yakho uyenza ichithe, noma ngaba ishongo entombini ehlabelela nayo, noma ngaba ishongo entombini eyayinelayo ukuthi ntombi ngiyakuthanda, ngicela ukulala nawe. Kanti wena ulifunde kanjani iBhayibheli? Ngoba iBhayibheli lithi uJesu mayefika uthi mangabe indoda akusayikho ukuthi iyozilale nowesifazane, bayike yambheka nje yamkhanuka ngaleyo ndlela isijonile naye. Yini nenijolisa amadoda kodwa amadoda angakwazi ukukhonza engekho abanye abazalwane besifazane ukhona. Khala zakho ivalwa wosister. Bayoze bethi ngizobikela lo mama cha ngiyashumayela impela. Yikho ngithenga imbizile ngifuna ukuthi ezoba khona ngoba kuzovela kuthiwe awuzobikela thini. Ngithi mina ikhala zakho wena so called mama mfundisi, ikhala zakho zivalwa odade, zivalwa omama. Khona omama bagijima namatiye ekseni bethe mfundisi wesesishumayele kangaka ulele wena. Lele ukadeje ukuthi uzobuya ebese wena umenzela ukudla awumazi ukuthi ophila naye ukuthi ukuthokoza kuphi la ngenandaba khona. Ngifuna ukunitshela ke bazalwane, ngifuna ukunitshela ukuthi uma kuyokwenzeka ugana incele, baningi omen of God abashisa abavale indlebe obaba sengiyahlala phansi. Angikhulumi mina ngokuchitha lokho ukuthi useqonyiwe. Cha. Ngisho ukuthi mina baningi omen of God abachithayo. Bachithayo. Yazi bachitha kanjani? Bachitha ngokuthi kukhona abazalwane okungeke kwenzeke lutho bengekho. Ukhona wena. Ngisho ukhona futhi ngeke kwenzeke lutho. Ukhona abazalwane abagijima bese bevala ikhala zika mama, umama ekhona. Begijime beyivala.
ilibambe ivangeli lendoda. Awuyangikhulumela njalo bobaba. Hawu, ibambe ivangeli lendoda isho ukuthi ngoba desho umuntu uthi noma eyizwa lento ukuthi ngisho ngathi uyavuka kodwa ibanjwa ukuthi hayi ubani yena engayenza kanjani lento, ubani yena engayenza kanjani lento. Kodwa for the fact that my spirit kunomuntu oconnected naye ukhona wena. Ngifuna ukusho ekhona umama, ukhona mama, ukhona. Uyazi ukuthi usuku uluhle bolulu kaNkosikazi. Usuku yilo liyahlobo kweshow Apostle Paul. Hlobo likaNkosikazi wenyama, okuthiba inyama kodwa kumoya akazi ukuthi kwenzakalani. Mina ngikhuluma ngohlobo likaNkosikazi, uhlobo likaNkosikazi lokuthiba inyama kodwa kumoya akazi ukuthi kwenzakalani. Usho ukuthi ma wami dadewethu ungaze ube cheap kanjalo. uNkulunkulu ekubusisile wakunika a man of God phambi kwakho. Esizalweni sakho kuyogijima igazi. Esizalweni sakho kuyogijima igazi lendoda kaNkulunkulu. Awuboni blind. Oh baba, ngishilo nyathi angishumayela amandla, angishumayela uJesu namhlanje. Bo baba akubuye lo position, asibe ngobaba baqotho. Ukuze omama babone kithi ukuthi kumele bebe njani. Yomenzela umsizo njengaye. Number 2, bomama ibani ngabasizi, hayi ama-leader. Aninayo experience yokuleader, aninikiwe. Noma ngabe indoda yakho isithotho kanjani. Isithotho kanjani. Noma ngabe uyayibona ukuthi iyathothoza. Ma ukuthi iyathothoza, thothoza emva kwayo, hayi wena uhambe phambili. Kanti ngiyaphinda futhi, noma ngabe iyathothoza, thothoza emva kwayo, hayi wena uhambe phambili. Ngoba angazi ukuthi ithothoza kanjani indoda yakwazi ukukhipha inkomo, yakwazi ukumisa imali, yakwazi ukukhipha inkomo yalobola, yakuthatha yakuletha la isithothoza ngoba isilapha kwakho. Naba besho mama lapha ngiyabezwa phela kunendlela ende. Awu amen. So sengiqedile bazalwane bekuyilokho. Bengifuna ukuthi ibandla likaKristu, elikaKristu ibandla. Kodwa lisezandleni zobani bazalwane? Lamadoda. Sezandleni zabelusi amadoda. Uma amadoda engami njengamadoda, ibandla kaNkulunkulu kufanele ngabe liholwa indoda, liholwa unkosikazi. Abazalwane bayohlakazeka, abanye bayoze bebuyele otshwaleni. Yini indaba bazalwane? Abantu aba-wrong ibona abadlulayo, aba-right bahlezi emuva. Okuyibona kumele barule. Bekuyilokho bazalwane ebengizokhuluma ngakho ukuthi asithi sishise ivangeli likaJesu sibe simile ezibhandeni. Umama ame njengomama, ame njengomsizi. Ukube nje angikho la akuba bekho abantu abangomama, ngabe ngithi omama behlisa kancane ukuphakama nokuphapha emakhaya. Ngabe ngisho njalo nje ukuthi omama nje behlise nje ukuphakama, ikakhulukazi babekhona. Ukuphakama nokuphapha akufanele ube umama okholwayo kodwa futhi ube umama ophaphayo, onezwe, okhuluma noma yini nje. Noma kanjani nje. Kuze thiwe kodwa Nkosi yami indoda yakhe ilunge kangaka. Umama uyawelizwa uyakhuluma wenza yonke into, indoda ingakasho lutho usethatha inqumo ekhaya esontweni, indoda ingakasho lutho usethatha inqumo ubiza imihlangano, indoda ayikasho lutho. Eminye imihlangano uzwa umfundisi uzwa ngonkosikazi ukuthi kunomhlangano esiuhlelile. Umama nje uyatake over nje yonke into, uyatake over. Umsizi awuyena umholi, ndoda umholi, akuyena umholi lo wena oholayo. Uyanquma wena usho ukuthi kwenzeka ukuthi musuba right uzulahla indawo yakho.